tunia hin tu tha ha ta hung ki thang mama hanta virus ki ti chungchang thu hi thiam khat ana se wetin tu kum 2026 April 1 ni achon tui chung kong in nei len cruise ship ki te ho khat ho Argentina a usua ki ti na kong kai muna konin an khol jen doi ne hi hichi kong in nei len hin asunga passenger le crew ho agoma mi zakhat le soma tabang hi apu hi in ama ho hi vanoi gam chom gam bung som ni le thuma kona a hi win hi hichi kong in nei hi South Atlantic le Antarctica a tui kol gam niaw cha khara dinga hi an khol jin do hi in ati labula chun I macha boina umlo hilin kong sunga chun hin kho nom ta in amangon ki pa ta in anaki mang chaw na hi a hin la hichi a khol jin naw hi ama ho dinga thil si na sata a hin thut ding lam koi ma in ana he pa po ni hi hiti chun a khol jin naw chu a hin panon ninga vel azo do zo nung wa hin kong in nei sunga passenger khat that's me kumsom se gi a ta khan hi hetman lowin ahung dam mo tain luchang nat le khosi a hin nei ta na hi chi se se zong cho hi lowin asung ahung na in e kho nein he phat chun kong in nei sunga doctors ga kivet sain hi zong le ni thum zo lain hai khop lo a hin nei kit tain hiti chun hetman lowin adin mun chu ahung kho se che jengin azo zo na in April 11 ni achon kong in nei sunga chun anathi den ta na hi a hi le hi chipa thi na hi aji ippen hin tem ti hi koi machan a heta puin doctor so ki sanin jong a head opu win hi chujong le kong in nei sunga passenger dang ho chun ima gel thopi in jong anei puin mihim chu kidam mo a ki thiding mong hi ti in angai na danin alaw na hi a hi le hi ti chun April 24 ni achon hi che kong in nei chu Africa nai zep lama Saint Helena ki ti namun achon akingain hi chi kong kai mun achon mi thipa chule azinu chu anakum honta na hi hiti chun hi che thipa jinu chu South Africa lamin achi in 25 April ni achon a in lam zone ding a kisan South Africa kona Amsterdam lam chi dinga om lai ta hin hetnan lawin ahung dam mo kitain hi ji chun hui konga konin a hin le pui thla tawen hi hiti chun airport na chun ho helowin ana hluden jengin ajing 26 April in hospital in anathi pai kit ta na hi alangkhana hi chikung in nei sunga den passenger dang ho jong chu ahung dam mo panon 28 April ni achon German numei khat ahung ha dam mo kinin May 2 ni in athi pai kit ta na hi hi chan jing a jong chun kung in nei sunga passenger ho chu itia dam mo wa iti thiu ham koi man aji ahead onai powin hinla mi ho chu khanin abana banin adam mo un athi jong ahung ta na hi May 2 ni achon hi chithil su dan ho chu World Health Organization ho aga he saon hiti chun ipinat na ham khul do dingin tes ima jong abol payon a hile hi chinat na chu thil dang hilowin aki sei hanta virus ki ti chu ana hi tai na hi hi che hanta virus ki ti hi nat na gim nei ta khara hi in azen na ding lo le ai jong lo hi je a hi chinat na nei kha a dammo ho chu thina atu te diu hi jing hi ai le hi che nat na gim nei ta chu tu hin atha be in tui chunga kholjin kong in nei khat sunga konin ahung ki the thang ki tain vanoi pumpi news headline ho alo dimin hi ji chun he che kong in nei hi koiman akong kai munwa akinga adiu jong anom ta pu wi hi leisit pumpia dam theina lama mo po lam kai tampi in hi chi nat na gim nei ta akona hi itilam dola ki ven do a ki ven tup theiding ham ti hi na sata in aboi pi jingon hi hichlaya kicha kit na ta khat chahile hichi hanta virus ki ti hi na zar khat ki tha mu do he point so da kuna ana sa he tain achi sa kum som segi masang lama kuna cho scientist hon ana het sa wa he ta hi hichi virus ahung ki het do pat na chu 1951 a kuna 53 ki ka Korean War laya chu a he tain hichi laya chu World Cup se pai asanga simin dam mona ana tu wa hichi ana naw chu azen dam ji ding dan ana het lo hi hanta virus ki ti hi na zat kha se he point ama hi family of virus ti chu na zat chom ki gom khoma hi in ju cha akuna hung ki pan do hi hitia hi ju cha za chom hin na za chom apu khom theya hi chin na za chom chu mihim te ta sa chunga hi akop ko ma hi chu khom the ki hi hi chi hanta virus ki ti na ho chu hemorrhagic fever with renal syndrome ahilole
HFRS akitin adia Asia le Europe lamin aha ki henin hi hichinat na nei ho hin kidney failure aha tun chuta le ata asa sunglang wa kun thisan alun na ding lawa lung ti ho jong anei na hi aban kina chun hanta virus pulmonary syndrome ahilo le HPS akitikinin hichi hi North le South America lamin akiha het kinin hi hichinat na hin mihim achu sunga tui aum sa hiji achu hai ha san na api izia hi chuti hi ji chun hichinat na nei ho hi hai khop lowin athiji tawen koima aki hu do zo ji poi ne hi ahi le hi tian nat nagim nei ta mi that pai jeng the ahi wangin FDA ai lo le WHO ho jeng in chong ajen ding dan le aven ding dan amudo nai po vin hi ajen dam na ding lo chu ki seida ta jong le ajen ding dan ta ba jong hi a het lo ho hina lai hi hija chu hichinat na hi na nei kha hi le doctor son jong ajen ding dan a het lo a hin nangma ta sama ma akona na immune system in anat na chu atha a hi nga lo le alam pi dang lo a hi enjoy sei bangwa chu hichi virus hi achi sa kum som sagi masang lampe akona chu 1950s laya Korean war laya chu anaki mudo hi tain hichi gala hin American sepai hojong South Korea in galsan in anachi un ahile hilai hin hetman lawin sepai sang thumwa lampi hi nat naza chombe khanin ahung nagam tawen hi amasa in luchang nat le khosi sang ta aneyun ima ne hi jong lew alo lo jingun chu zo ting a kidney ho jong a hin tong khain abei pai ji tawen hi hiche hin sepai gal kap dinga chi hola a 15% tabang chu hichinat naji chun anathi tawen Dr. Son a virus chu Korean hemorrhagic fever ti in anamin saun hi ahin la hichi din munahin gal lai ta anat na hunglang chu a samong monga nat na ham ahilo le mihimin asim thu chemicala ki sim nat na galman cha dinga ki sim khat to a hedem ti a he chen po wen hi hiti chun khul na ahin nei to tawun kum som thum sung tabang lunin ahin khulun hi le 1980 kumchun South Korean virologist Dr. Hu Wang Lee kitipahin hichinat na chu jucha akona hungkun do ahi ti chu ahin hedo ta ne hi hiti chun hichi virus chu amin ding ahin sempin South Korea le North Korea gam sunga long hantan vadung min akunin ahin min sa doi ne hi ahile hichi hanta virus thua gim nei kit ta khat chahile 1993 kum chahin hichikum mail ha chan Navajo Nation akona American Indian tribe ho mi som lam hi hapta khat sungin hichinat na akona chun anathi kinu ne hi akidan na ta khat chahile hichi athi ho hi khangdong tha lai ngen hi ven hi jong le hetman lawin ahung dammo un ani khuma ma in athi pai jing ne hi athi dan ho jong akibang su ke in amasa in bu si khusi tabangin ahung ki panen chom khat jawin acho min tui alut kinin athi pai ngalo ne hi hechinat na hi hoya kona hung ki pana iti ham ti hi holdo te ding angai tu un hi jong le etem tam ta ve abol zo nung jengun jong scientist hon an holdo lel na lai ne hi a hi le hi che hin agama tribal leaders ho chun scientist ho komin ana saipion hichinat na hung ki pat dan hi sei tho a ana chin jingo khang thu sim ho akona a het dan ho le Navajo mi hon thina ana tu dan ho chu a saipion agam sunga gu hat ta azu ti nga a hi le amuna kona pinion pine nuts kiti thinga khat hi nasata ahin su pungjia hichichu juchate dinga akiwa anaw ani edi hoita ahi ki ja cho jucha population ahin su tam ki hi hitia chu jucha cha hung ha tam do tinga ahile anat na chu jucha hola a chu ki hom thang be kina mihim chung chana hung hlung ki theiji hi hitia Navajo mi hon scientist ho asai pi dung ju chun jucha ho chu amanun tes abolwa ahile hichi mihim gang ta anathat theina na chu jucha ho chunga aum chu ahin mudo tawen hi 1993 kumchun hichi virus hin belap dinga chun El Nino kiti nat nagim nei ta khat jong chu ahung su do kinin hichi El Nino kiti nat na jong hi gu a ha zu a jucha ho ni ding thinga ima ahin ha sim do tinga ahile jucha zat hung pungin tin jucha zat apuna ahile anat na jong chu pungding chutia chu mihim chunga ahlun na thei chan jong chu tam ki hi ahile kumso ta sung hi scientist hon hanta virus hi India gamin aum poiti in analung mon pi hleon ahin la
2005 akona 2008 ki ka achun Tamil Nadu a Vellore district akon hanta virus ahiti na nei mi somni lagi akonin amudon ana confirm nahi hichinat na case ho hi kidney na nei mi ho akona anamuda wahin mitham nikhotha ki hol thu a na tong irula tribe akona mi jucha ki mat namun na to namuna na tong mi phabe akona ahin mu do hi holna nei mi ho akonin mihim zagup le somgup la khat hanta virus test ki bolna akonin 4% tabang chu positive ahiwe ti in aseyon che akona he do thei khat cha hile India gamazong hanta virus ki ti hi ana ahitai ti mu thei hi hilaya het nom kita khat cha hile scientist ho seidanin hi chi hanta virus na nahi jucha akona mihim chunga chu thei ahinain ahinla mihima konin mihim dang khat chungin achu thei pun akila son thei pui atikinu nehi ahinla 1996 kumchun southern Argentina munin hichi ngai dan ki seichu adi lodan ahin phochin kinun hanta virus family akon mama na nazat khat Andes virus kiti khat ahung lang kinin nehi hichinat nahin bol theina nasata ane hin mihim khana kona mihim dang khat chungin anat na chu akipison thein tuni chanahin hanta virus na hola Andes virus kiti hi mihim ki ka akipison thei ama bo ahi ti in akiji do na lai nehi ahin kipa ta khat iti dingham chu ahile hichinat nahi bu si khosi le nadang covid ti ho bangin huila akonin akila thei pui nehi akila ana thei sun cha hile mihim khat ki to kha na ha kun ti ho ahin betsa na dingin hichin na nei mi khat ko ma anaya sot walna alole lumna khana gi khom ti ho thisan le maha ti ho akuna ahi peni nehi hizia hi hichinat nahi adia in sung khat sunga hung ki hala thei pen ji hi chujong le scientist so seidanin hichinat nahi mi khana kona midang khat koma nasata a ki pison gang thei ahin la akipi son ha na thei pha sung hi ni khat sung bo ahi ti in asei kinu nahi ahile hi chan hin seinawa kona chu abula iseo kung in nei sunga na hung thang do jong chu Andes virus kiti chu hiding ahi ti chu I he do thei dio he tain aji chu hichi Andes virus chu mihim khana kona adang khat chunga ki pison thei ahi in hanta virus family akun mama ahi ahin la hilaya do na kit khat cho hile hichinat na chu hoya kona hung ki pan mong hiding ham ti cha hi tu chana record le information ki mu ho dung zuin tu kum March la chen that's me nu pa khan hi usia munin gamsa ho wedding in tor khan hin agachi honin ahile hicha agawa le naw khan hin zucha tamta nala khan hi agawa alut khawni nehi hicha ki seite ni nu pa hi kung in nei sunga hanta virus na neya ana thima sapen te ni cha hi kinanin hicha he amani chun anat na hon chu ahiat masan hon hian lang hichi kung in nei sunga chu anakal hon lo hile anat na chu midang koma hi ki theza lo mai the a hi haji chu midang koma akiha the thang na thei phat sung chu ni khat bo hin hichi tur aga chi zo wa chu hichi kung in nei adinga chu anakal kin hona hiji a chu adang dang ho chunga jong hung thang do kha hi te ding hi hichi te ni nu pa hi kung in nei chunga kun hung na a athima sapen te ni cha hi hodin tuni chan hen kia somlam record aum tain mi thum wal athita nahi chuti chun kung in nei sunga passenger tam ta jong medical checkup phate ta nei diu angai tain mi lilam nasata lel tha aum kinin South Africa Johannesburg hospital ICU wa khat ahin Netherlands mi ni ahin abanin Switzerland mi khat to ahi ni khotam ta sung hi chikung in nei chu West Africa Cape Verde Coast naila velin akingain ahinla agam government in kung kaimuna akinga ading aphal pu nehi ahile azozo na in Spain in amaho tui kulgam Canary tui kul kiti hina akung kaimuna akinga theina diu phalna anapiun May 10 ni achon hechikung in nei chu ana in Tenerife tui kulgamin anakinga tai nehi hiti chun kung in nei chun mi ho chu apudon asunga to mi hola a chu mi izat mong chu positive hiwam ti aki hechin nai pu nehi hechi kung in nei hin Indian mi ni zong azawe eketin amani hi Netherlands chidinga hi hechi kung in nei a chu anazaw khawon a hi hanta virus na chu anei hon ding ti agin mona symptom ima anei hon lo wangin amani zong chu quarantine in akoi thau nehi hicha hin mi hon aha gyal thopi peno khat chahile masanga wanoi pandemic ho banga chun hichi hanta virus zong hin gamsung ahin lo khakit dem ti hi
imasang thilhung hlung ding wang chu sei theilo hena in a hin la hi chi hanta virus ki ti hin pandemic na sata a hin solo dinga ta san om kit na chahile anat na akila ana thei phat song hi chom cha bo hi a hi hitia ni khat ka sung bo wa anat kila to thei tabang a hi le covid lai ho banga chu ni kho som la li cheng quarantine te te ngai lo ding a hi aje chu mi kha chu hanta virus nat na nei a hi ta ama chu achum be a ki koi do a ni sunga mi dang api son lowa hi le aban ala ason na theiding chance wang chu hlom cha a heta na hi abana aji ki dang khat cha hi le hi chinat na hi covid ho banga chu huila ho a kila theilo hi in chu ti je a chu akila ason na theiding chance chu hlom ma ke hi hi chinat na nei mi asia le europe sungin positive wang akimudo kit nai poi ti in akisen World Health Organization honjong hichinat na hi vanoi pumpi lo so a ahong ki the thang na ding chance a hlom ma e ti na se na hi ahin la hi chithil si hung so do hin mi him te kha do na khat a hin pin aji chu cha akuna mi him chunga akila ason na thei chance hi 50% tabang hi zo hi ji acho hanta virus na nei kha hodinga chu gim nei ta hi a akiveng thim hodinga wang cho ima boina lo ti the hi kit hi ahin la igam sunga a poi tin awanga cho mo noi se ding a hikit point kiven thim ten wang cho poi mo ding hi ahila chaina do na cho hichinat na kona hi iti kiven do ding ham ti hi amasa in ichen naw I in ilo phate ikivet tup dio jucha kiti ho akona ikiven thim dio anga ai ne hi aje chu hi virus hi adi se na jucha hon apua jucha akona hung kilason a hi jein nen lebu la a thale jucha ho akona kiven thim apoi mo ne hi chuta le nen lebu jucha ima ho attract theiding ima phatea event tu wa thin nalam ha tai kho sa dio ini cha jong ikiven tu dio apoi mo kini ne hi hanta virus hi mihima dinga thina theina nagim nei ta hi in anat na ja mihim ahung thi ting lebo news headline ho a hung ki ha mudi se ji hin hi jong le hi virus wang hi achi sa kum asom masang lama kona ana sa hitan ahi na di chat in he do lo thu ahi to awang hi he no hi ta in anat na hi azen na ding lo le ai jong chom lo hi ti jong chu heaven hi je chu anat na ichan lo na diwa chu ikiven thim diu chu thil poi mo pen a hi ta ni hi tunya ding in chan chu hi sautin video kina kim ke ding in na bonun stay safe and stay blessed.